Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Dagi sepangut kipat ba nakijak beriu per kilami pat ba hadien ka huriura kabalami ha kerdop krong kajana Weight Bridge kabadan ha kasnong amjok bernihat balak keno ru bala krong pisa wat ikimar kimata jugi trashnong ka tege jingjak lasdang nadu menin ka step ha kapur RBJA ha Weight Bridge hendrai kalapur hadu mentakasngi hadu balami ka jingi syo edan la ong ru bah tege jingi kulmar we unong ap kerdop Badairu uwe na kinoylam kaki siu ribhoy bat uwe na kirangi kura bapa ko jela lakta kti ya uwe nongnya utu belatip kerteng kum udurga thapa hadu bola mensau jor bat la penkit sa civil hospital nongpo na kalian ki pulet bat magister hadin ke jingyo jingtep kila her mar sa kata jaka na kabenta bantem ya ka huri hura bat dei da ka jingpoi kloy ki pulet lala bantem ya ka jingyo kulmar bat na kalian ki board district kila khang kherdap sendani kata ke Weight Bridge halor kata ke jingja na kalian ki pulen kila kem bat rakno yu Johnny nongrom sha nongpo police station na kabenta ban pelong e jing toket bat ban register case halor kata ke jingja ngayo ka jing tip nem step dan ba phone ya apo kidan di step number nga ba phone nga step ba kadon ka jing huri hura ka jing shot ninda ko ani ajan po kata tidak hadir untuk sa phone no kulit apa tim mas populer maka jingja ka demo step Arduna step Arduna na step ngayo phone ko gidon ba phone nga na phone ko nga tips kana nga tips spot kana nako nalali pulis di point pulis digeladap di pai boran me tidak hadir nilai train nilai penstu la me kala pelayo ti yalam no spot tanat pat dah hadir spot tanat ni pen pai spot tanat di jing toket kadang dan spot tanat kita kumbagi itu bah kedai kejemet kedai kejemet along step si Arduna huri-hura kedai hati porhi nala ada betul kemut ka dah hadin pat tu bahasa syok bahasa ayub tu dah hadin gidon ke bahian hasab dia poi nala poi tersis pagi poi cepat ba nala poi cepat ba betul betul dia pertip sengi tinggi orang ni wan kalian nasional ni lala berpentanai lala berpentamai tu dah hadin tu ada Anu ke jingya keren ke jing penbaik baki tinggi alam dak sport tanat dapat tanat la dep ai apa nak kalian bahir nasem jom tu kena besasyo dan mentang don ke jing toket nak kalian tanat ke dan mentang spang poi so poi magistrate nak additional DSP additional SP additional DSP ya poi lah dan mentang han do sport tak kat bampak tidak terjadi toket